Kadar basnong umyam haga arpu artrik unai tung arajar arpu sau kelapan pau ya kejeng sokya ba kejeng bampun satya halo kejeng penelong ya kejeng kenrai kibrio ke benabar kejela kibuan trai bela hakikar kana boper kibren kathan umyam la pan kedau ba ketenat labor jong sarkar jela kelapan long ya kejeng kenrai kikot kisla kibabiang persya kibrio ke benabar kejela kibuan trai bela hakikar kana kibren kathan umyam Hakabaki dikot ke executive committee jong kesnong glasen ran lang ya ke officer. Hendrai ke besmukya kalong bakum ke executive committee hi kam suhun satya kena kurkom khenra ya ki kot kisla jo ki brio ke benabar ke jela ke badan hakane kathan. Uba Stevenson kharkarang urang basnong ke umyam habakran hilat patai kubor. Ula penpau bukum kesnong hi hadian bakaliyo ik jingtip na kene ketenat alor kene kejing tmulet khenra ki kot kisla ki brio ke benabar ke jela. Hakabakum kedor barsnong kala ay kejing snokti hakane kejing lek kenra ndrai hakane kejing kenra la syampat bakam dalong ke bahun satya namar la syujurep tang ya ki identity card bat kejing tho la syushim nong muna da ki trai karkhana uletu ru bahakane kejing kenra la syam ki trai karkhana kim shim la penbit penbiang wat ya ka police verification ke bakong san e bante bi kejing long je ki brego nabar Hasya bikin yo ya kali license. Bat kiwe ki kot kisla ban penting kena bagi ni ki brego na bar jela ken la ban travel ne syong sa sipor hai ki jaka kat kum gejing don joki kot kisla ba biang. Syo uba khar kerang ule tho bahadian kene gejing khenrai ki brego na bar ke jela ke bam syam la ajung hun satya. Kum tanah kaliang kedor barsnong umyam kala ai por license gi try karkhana bakin penbiang no ki kot kisla ki bakin thup na do ke labor license ke trading license bat ke police verification. Bat nakaliang kador basnong kambanse man syempat gilat linti ki beteng lada amla man penbiang kini. Bat uba Stevenson kharkarang ul benrapro bakador basnong umyam kadawa nak sarkar jela bagadi ben pentre kam purano amardor ya ke district task force ha ke district riboy. Tell them to no need to stay there. Tell them to leave. Tell them to leave. तो समझो में उनको कहने का मतलब है जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है वो यहाँ काम नहीं करेगा और उसके बाद में आप 3 दिन के अंदर में वो पुलिस वेरिफिकेशन के कागज देना है कम बताइए ना बाबू तुम दो तम लाइसेंस मपीटन आना कर देंगे इसमें कुछ में जब आईडी प्रूफ हम लोग मैंने आईडी प्रूफ से बोलता है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करो तुमने आईडी प्रूफ देना भी हो nakaliang ka labor department harangkat ka nakaliang juga infiltration la pha chi changi ka shnong bangin ya don kat menta ka sngi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki matre hani ko umyam industrial area kumki trai shnong i khamtip khambha ya ka jinglong jingman hapo ka shnong jungi habidei ba kani ka jaka hapo umyam industrial area ka sukwa ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trai belala ni labor hakani kasnong jungi kalong lan haduk kata kumba syuang ba kani kajaka kalalong kum kata ka ketem kani kajaka ri jongki brio ki ba nglaban ong ba ki rio boman ani ki rio ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tinteng kalalong kum ka ketem ban ri tengen hakani kajaka jungi kumban syu penken mau ya pi dang hakani ki kendiat penai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jengtip hadin siteng kenta nakliang jungi snong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la phetno haba kli pat u try factory sei ka kot ka sla jong ni brio habangi wat uni brio sumdon tangawai ka kot ka slaru ka epic sumdon adhar sumdon labor registration kumdan kano ka identification umdan kani kabu jingma sibun ya kasnong kamtam ya ki try snong ki bawan balawan try ni jaka war ngimtip uno uba bahab uno uba sneo te nakaliang jungi kasnong nakapor sa kapor gijuban bat giju khot ya ki meeting ya kini ki try factory ba lada wanra ki labor so wa tip singi kasnong katba kini ki try factory hi ki badan hangni ansia thu epi ka main objective ke jongki ni ka jingthmu ke jongki kalong tangban le khai ban business hakni ka jaka hendrai nakaliang jongki ban ya trai rangkat judon kanu kanuru bun sin kiju ya lat
hot kijuan ban renew ya ka trading license ngi kasnong handai nang liang jungi kasnong ru abangi ai renewal NOC ngi jubu iki kendon ba kidai ban penbiang swa ya kot kasla ya ka labor dokumen sebaro de tanang takadau ba nakaliang jungki kimla ban penbiang ya kot selak ba biang bun sin gijuya lat ngi kasnong ru gijulet bet direct support the council ban shim ya ka trading license te nakaliang jungi kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi shubu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya ka trade pas ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngi pat ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjur jongka executive committee sobha wat nampat shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi ki nong lam kasnong ngidon hakani kasnong menura ya kasuk kasan menura ya kasuk kasan ya pok kasnong kathau kamtam nam ta ka jingmentoy banyada ya ka ya ka NOC nang liang kasnong aka jingmenjor jong executive committee sobha wat nampat shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi ki nong lam kasnong ngidon hakani kasnong menura ya kasuk kasan menura ya kasuk kasan ya pok kasnong kathau kamtam nam ta ka jingmentoy banyada ya ka ribot ya kajat benreu te hakani kasngi nakaliang jungi habangiwan ban khenra hot ngisiam ba bun hi labor kimbiang ya kot kasla habangi phai ka police verification bagi di banwara ya ka police verification nakajaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubriu ubala judon kies ne ubriu babahan masniu henry umdon uweiru ubale ya ka police verification kani ka along lupa ba kila penkheny ya ka an ka don lupa te nakaliang jungi kasnong ibu jingkerpat ya ka labor department lengkat ya ka district council bagi dei wanang penklan shu ya ka an ka baladon om ban shu penlong tangka jingwan khanra tangman shu pendap rongkom lani formalities bagi shuan khanra mentala hadian shibna arbana genjak biang kadlong biang humju nakliang jungi kasnong ru ngila ai warning ya kitu gibomdon ni kot kasla bagi dei ban mi no nakasnong jungi menta kasngi hi bat ladang jungi kasnong ngin song thait nginang yaiwan budin ban khanrai kini ki labor wala ada kimdon nakaliang jungi kasnong sasim kata action bat penstom ting e yaki bat khadu khatwa hi nakaliang jungi kasnong ngi kajing thmu hi jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong tray ki batray hani kasnong jungi kinwan dagalanti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit na kitrok na hikali kabangi jua jing tip man kapur labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng mit na kikali ne gino klem ka jing tip ingi kasnong naglang jungi kasnong sim da karai ka batge khulesiba